Beshun Thobela tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Pleke re tswa re le Gauteng province re tsamaile botse haholo mo tseleng. Ge go šetše di-iri di se kae pele ga Keresemose, mebila ya lephefo go akaretša wa N1 go leba Leboa ka Limpopo e itemogela koketšego ya sephetephete. Motho o tee o hlokofetše mollong o latsitšwego dintlo tša ka Nomzamo ka Strand ka ntlenyana ga Cape Town. Go tsogile megwanto e mengwe ka Mozambique ka morago ga gore Daniel Chapo a tiišetšwe gore o thupile dikgetho tšeo go ngangišwanago ka tšona tša diphalane. Beshun Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le warra o ka Stanley Tlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Ge go šetše di-iri di se kae pele ga moketeko wa letšatši la Keresemose, mmila wa lephefo wa N1 go leba Leboa ka Limpopo o itemogela moela wa sephetephete. Diketekete tša baotledi ba etela mafelo ao a fapanego go keteka sehla sa maikhutšo a Keresemose. Mmila wo wa lephefo o šomišwa gape le ke baotledi ba dinaga mabapi tša SADC bjalo ka Zimbabwe le Botswana. Mebila e mengwe le yona e itemogela koketšo ya godimo ya moela wa sephetephete. Ge leema le lethabo la go kopana le balapa mo sehleng sa maikhutšo a matsolo a morena di tšwela pele, bahlankedi ba sephetephete ba eletša baotledi go ntšha mahlo dinameng mo mebileng. Kgoro ya dinamelwa ka Limpopo e re go otlela ka lebelo la godimo go ka se kgotlelelwe. E re bahlankedi ba bona ba madula a laotše go swara bao ba otlelago ba surile madila le go tshela melao ya tsela. Ba re moela o oketšegilego wa sephetephete, molapo le lethabo la mo mafelelong a ngwaga ge di hlakane di ka hlola kotsi le tobo ya maphelo. Go le bjalo, baotledi bao ba tšwago Gauteng go leba ka profenseng ya Limpopo ba tšweleditše go kgotsofatšwa ke moela wa sephetephete mmileng wa lephefo wa N1. Ka pleke re tswa re le Gauteng province re tsamaile botse haholo mo tseleng. For this festivities ke lebetse taba ya gore batho a ba drive sharp and then ba ska ba ke drive le gore ba nwa and then ba reile ka speed se senyakegago a ke rona le di-sign mo tseleng ja go bontšha gore you should drive at least 120. Arabona the accident so far people are complying with the rules of the road, so yeah, everybody it's like but they are complying with the rules of the roads, and then even in speed we haven't seen anyone over speeding or people that drive a hunt until really more Kranskop. So far our trip has been safe. Go letsetše gore moela wa sephetephete wo oketšego go tloga mathapemeng a lehono go ba go fihla bošego ka ge banamedi le baotledi ba nyaka go fihla mafelong a go fapafapana pele ga letšatši la Keresemose. Nna ke koketšo motao wa ditaba tša SABC Kranskop. Motlatšamopresidente Paul Mashatile o ipileditše go maAforika Borwa go keteka letšatši la Keresemose ka maikarabelo. Ka molaetšeng wa gagwe wa Keresemose, Mashatile o ipileditše go baotledi le bašomiši ka moka ba ditsela go obamela melao ka moka ya tsela ge ba le maetong go ya mafelong ao a fapafapanego. I urge every one of us to continue to work together to build a truly non-racial, non-sexist and prosperous South Africa, united in our diversity. Once again, we urge those who are driving during this period to please adhere to the rules of the road. Don't drink and drive, no speeding, wear seat belts and take time to rest when driving long distances. We want everybody to arrive alive at their destinations. On behalf of the South African government, I wish you a Merry Christmas and prosperous New Year. Thank you. Siyabonga bayadanki akensa inko. Ge malapa a mmalwa go ralla le lefase a tla be a keteka letšatši la Keresemose le magaga bo bona, ba bangwe ba itshwere mogono ka ge ba gopola maloko a bona bao ba robetšego boroko bjo bogolo mo ngwageng o.
Ka Limpopo bana ba ga Makgato ka Sebaeng ka ntlenyana ga Polokwane ba ya go keteka Keresemose ya bona ya mathomo ntle le Mmagobona Maria Makgato le mogwera wa gagwe Khudzai Ndlovu ba bolaetswe ka sethopeng sa dikolobe ka kgweding ya Agostose le nyaga. Dipego dire mašaledi a bona a ile a newa dikolobe go iphepa. Molato wo ile a ba e mengwe ya melato yeo e gogile go šedi le go tšhoša maAfrika Borwa. Morwa wa ga Maria Makgato wa dingwaga di le 22 Ranti Makgato a re mme wa gagwe o ne a na le tlhokomelo thata. Jaanong Makgato o tshwanetse ke go tlhokomela lelapa la kwa gabo. O butse kgwebo ya go beola meriri. E fela a re go thata go tshela ntle le mme wa gagwe Maria Makgato. A gane bjale ka gore a re nae o fitile a re tse gore go like re no try or at least re tshwana le bana ba bangwe mara it's very difficult nna re a leka le rena ka re le bana. Maria Makgato le Khudzai Ndlovu ba thuntshitswe mme ba tlhokafalela kwa polaseng ya dikolobe kwa Onverwacht. Masaledi a bone a ne a fitlhelwa ka fa teng ga lesaka la dikolobe. Ke bona ne ba re bontšha dilo tse ka moka ka Christmas ba re no ka Christmas go diwa so ke re apea so ke then ka nako ya gona then ra dula fase as a family ra ja. Babelaelwa ba le bararo Zakaria Olivier, Rudolf Divet le William Mosora ba golegilwe. Makgato a re o batla go ithutela dithuto tsa engineering ngwaga o tlang. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Re sa le amogela motho o tee o hlokofetše nakong ya ge mollo o latswa meago ya ka Nomzamo ka Strand ka ntlenyana ga Cape Town mesong ya lehono. Mollo wo o gagarile gape le šušumela ya Wagabiki ka ge o gakaditšwe ke moya o bogofu ka go ya ka borwa bohlabela. Go šomišitšwe motšhene wa go thuša go hema go leka go hlakodiša monna yo a hemilego muši efela ka madimabe o ile a hlathwa go ba hlokofetše. Ga go dikgobalo tšeo di begilego gomme lefelo leo le ile la kgobokanelwa ke maphodisa go ba lefelo la bosenyi. Meago ye mmalwa e sentšwe ke mollo o. Maabane mesong mollo o mongwe o latsitšwe mekhukhu ya ka šušumeleng ya ka Masiphumelele kgauswi le Fish Hook moo batho ba go balelwa go 400 ba tlogetšego ba sena magae. As we know, it's Christmas tomorrow. It's going to be a very bleak Christmas. We will try to make it a joyful for the young ones. We will provide to all the affected families a hot meal, and there afterwards we'll have Father Christmas going around handing out kids to these, handing out toys to these kids, just to bring some joy into the tragedy they've experienced over the last few hours. Bahlankedi ba phethagatšo ya molao ka masepaleng wa selegae wa Rustenburg ka North West ba golegile batho ba go feta 16 ka lebaka la go ba ka mononageng ntle le mangwalo a maleba mesong ya lehono. Seo se tla morago ga lesolo la go hlwekiša le go phuruphuša leo le bego le etile pele ke Meyara Petish Sheila Mabale Huma le bahlankedi ba phethagatšo ya molao leo le bego le nepile go phethagatša toka molao le go netefatša gore dikgwebo di latela melao ya maleba. Dikgwebo tše mmalwa di ile tša tswalelwa ka ge di be di sa latele melao. Batlhankela ba tiragatso ya molao ba semeletse go netefatsa fa molao o obamelwa. Baditšhaba bao ba leng mo nageng e se ka fa molaong ba ne ba tshwarwa gonne ba gatakile molawana wa bofudugedi. Mafelo mangwe a ne a tswalwa fa a mangwe a ne a thubiwa. Go gapilwe gape le diritibatsi. Masepala wa re letsholo leno le tla tswelela mo ngwageng o tlang. To this date, we have arrested around plus minus 60 illegal immigrants. We have closed about 20 non-compliance buildings that operate illegal business, illegal tuck shops and spaza shops. We have on our raids also arrested people in possession with drugs. Baagi bangwe ba re ba itumeletse letsholo leno. Ke bona e le botoka because of dilo tse di diragalang mo Rustenburg batho ba bolaiwa and ha re lebella di case tse dintsi most of the cases ke batho ba tswang ko ntle kwa re ikutla re itumetse ka re phela bokete ga o kgone go ya go mo toropong o phela o mo toropong o tshwara po go a senyega. Re sa le fo mokgatlo o mongwe o lwantshang bosenyi mo toropong wa re bosenyi bo tshwana le bogodu le go thuba bo diregala thata mo toropong ya Rustenburg. Mefuta e diragang thata mo toropong ya crime
ke go ropiwa ga batho difounu tšhelete go thubiwa dikoloi ba tsaya difounu di-laptop mo dikoloing then ha o ke se reporto go rona ra thusa ra mo tshwaretse reporter re botsa gore ka ne le bomang re batla magodu ka gore bontsi ba bona ke ba re ba itseng. Masepala wa re baditšhaba bao ba seng mo molaong ba tla tlhotlhomisiwa ke sepodisi pele ba busediwa kwa dinageng tsa bona. Zebulon Maine, SABC News, Rustenburg. Seemo se gakaletše go ya pele ka nageng ya Mozambique go latela tsebišo ya letšatši la maabane ya mabapi le dipoelo tša kgweding ya Diphalane mo go tsebišitšego gore moetapele wa mokgatlo wa Frelimo Daniel Chapo ke mopresidente wa naga yeo. Venancio Mondlane wa mokgatlo wa Podemo Party o ipileditše go bathekgi ba gagwe go dira ditšhupetšo kgahlanong le seo a rego ke go apeiwa ga dipoelo tša dikgetho. Bahlapetši ba dikgetho ba boditšhabatšhaba ba boletše ge go ka ba go bile le diphošo dikgethong tša ka nageng ya Mozambique gomme seo se ka ba se diragetše nakong ya ge go balwa dikgetho. Maabane ba ipelaetše ba kwelwe ba go eletša leina la Mondlane nakong ya ge ba tšhuba ditaere go thiba mebila le go fotša difatanaga tša maphodisa ka maswika. Bahlapetši ba tšhireletšo ba šomišitše gase ya go rothiša meokgo go phatlalatša ba ipelaetše. Go šetše go hlokofetše batho ba 130 nakong ya dikgohlano le maphodisa ge sa le mola magato a boipelaetšo a thomago morago ga dikgetho tša ka Diphalane. Seo ke go ya le ka mokgatlo wa badudi wo o beile go se eme leihlo ka nageng ya yeo e le go Platform Decide. Mondlane yeo a tšhabilego ka nageng ya Mozambique o latofatša maphodisa ka go mo tšhošetša morago ga gore bathuši ba gagwe ba babedi ba thuntšhwe le go bolawa ka Diphalane. Go sa le bjalo mopresidente wa Mozambique yo a sa tšago kgethwa Daniel Chapo o re o itukišetša go eta pele phetogo ya sepolotiki ka Maputo. Mozambique e temogela dikgohlano tša sepolotiki ka morago ga gore lekgotla la molaotheo le tsebiše dipoelo tša dikgetho tša ka la senyane Diphalane. Ka mono Afrika Borwa, ANC yeo e na le go lesegwera sa mmapale le mokgatlo wa Frelimo e amogetše ka diatla tše pedi go tsebišwa ga dikgetho tšeo. He says, Mozambicans, before I express my gratitude for the trust that the Mozambican people have placed in me, allow me, on my own behalf and on behalf of my family, to express my deepest sympathy to the families who lost their loved ones during this period of violent demonstrations. I'd like to convey my sentiments and condolences to the bereaved families. South Africa has noted with concern the ongoing violence and the subsequent disruptive protests in reaction to the announcement. South Africa calls on all parties to commit to an urgent dialogue that will heal the country and set it on a new political and developmental trajectory. Furthermore, South Africa is ready to assist Mozambique in any manner to facilitate this dialogue. The situation is still very volatile, with mobs of youth confronting the police, burning tires, destroying public and private property. This moment in history presents an opportunity for the people of Mozambique to come together to restore, reconstruct, and develop Mozambique, and to unite around a common agenda of development. We further congratulate our sister party, the Frelimo Party. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Lekgotla la bosetšhaba la tlhokomelo le thibelo ya tlaišo ya diphoofolo ke gore SPCA le lesolong la go tlhotlheletša setšhaba ka ga go kgetha go rua dirua ratwa tšeo di senago magae goba tšeo beng ba tšona ba sa hloleng ba dinyaka go ena le go reka. Lesolo leo le bitšwago Adopt Him le nepile go dira kgoeletšo ka ga dikholego tša maikutlo ka ga go ba le serua ratwa. Lekgotla le re selemo le selemo diphoofolo di iphumana di tlalletswe ke naha.
le kgothaletsa batho ho amohela diphoofolo e le ho bontsha lerato. Letsholo lena le boetse le batla ho lemohisa batho ka kuno ya ho rua phoofolo lapeng. By choosing to adopt, you are giving these animals that chance, while also playing a key role in addressing the growing issue of homeless animals. When you adopt an animal from the SPCA, you are not just welcoming any animal into your home. You're making a compassionate decision that can enrich your life in numerous ways. Ho ya ka ditlaleho, ho bana le phoofolo ho ntlafatsa khutso lapeng le ona ho fokotsa kgatello ya maikutlo. It's important to remember that adding a pet is not a quick solution to personal challenges, but rather a way to foster a mutual bond built on trust, care, and responsibility. Ha ditaba di sa le mothating ona, mokgatlo o kgahlano le tshwaro e mpe ya diphoofolo o re batho ba bontshitse tjheseho e kgolo ho tloha nakong eo letsholo le neng le thakgolwa. For this year very well, people have been very excited. Normally over the December and festive time, then people slack down on adoptions. But this year very well, we've had a tremendous positivity and most people's home inspections have been approved. So it's been a very, very good year for us. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Ba gešo di fella mo e fela gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgata go tema go bala X, Facebook le YouTube. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go SABC Lehae go Saswa go tšwa legatong la sehlopha sa ditaba tša Sepedi re re Christmas e botse letšatšing la go Sasa gomme ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka wa rra Pule Ragwatha ga botse. Mogedi wa SABC Madumesha go tšabo so bošome le khona re bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di ka di la gabotse ka dikarolong tša ka leboa bohlabele ba ka Afrika Borwa go fihla ka lebopong la rena la ka KwaZulu-Natal. Pula tše di la tša gabotse di šišitše sebakabakeng la ka moswane sa bona gabotse pula tše dintšhi di tla ba gona seripagare sa ka Afrika Borwa ka bohlabela go fihla bjalo ka Limpopo province go tsena bjalo ka dikarolong tša ka Mpumalanga kgonagalo tše di botse tša dipula di tla fihla bjalo ka Durban ka KwaZulu-Natal. Ba tirelo tša bosomagašo ba re laetša gabotse gore re tlhokomeleng re ka ba le pula tše maatla ka dikarolong tša ka Polokwane le yona le go ka Mpumalanga tša maatla ka dibe ka dikarolong tša ka Northwest moya montši o tla ba gona ka dikarolong tša ka Cape Town. La ka moswane re sa bona gabotse ba tirelo tša boso ba sa re lemoša gabotse gore a re tlhokomele re ka ba le pula tša maatla ka dibe ka Northwest yona le go ka Freistata go fihla bjalo ka dikarolong tša ka Northern Cape. Re bona mollo o tla ba gona ka dikarolong tše dintšhi phišo e ntši e tla tlhotlheletša go swaga tlhaga ka dikarolong tše magašo a re se tlholemele go se nyakega ka dikarolong tšeo moya montši o tla ba gona ka dikarolong tša ka Cape Town. Ge re ya go dikgatša temperature di tla sa gabotse ka dikarolong tše dintšhi go Sasa e la morena ba bantši ba le maikhutšong go le ka dikarolong tša ka Gauteng le tla sa gabotse le a fišela ka moswane e fela re boletše ka kgonagalo tše di botse tša dipula ka bo Pretoria ka bo Johannesburg Masompedi tshela go fihla bjalo ka bo Springs le a fišela ka moswane go le ka dikarolong tša ka Limpopo province le tla sa gabotse Polokwane ya bomara ba sekwala ke Masompedi pedi ka dikarolong tša go laetša go tla bo go fodile ka dikarolong tša go fihla bjalo ka bo Mokopane maru a pharapharele ka go kgetha dibaka go tsena bjalo ka Bophalaboro. Ge re ya ka dikarolong tša ka Mpumalanga le tla sa gabotse go ma-Afrika Borwa o le ka dikarolong tša ka bo Middelburg ka Ladyburg Mašinšing gerata ke Masompedi tharo go laetša gabotse gore maru a tla ba apešitše kgonagalo tše di botse tša dipula go fihla ka bo Emelo le ka bo Mkhonto le bo Standerton. Ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal gabotsenyana fela le tla sa gabotse le a fišela ka moswane le ka bo Ladysmith masome ka moka go tsena bjalo ka toropokgolong ya ka Durban Masompedi tshela le a fišela ka moswane e la morena. Wena le go ka dikarolong tša ka Kapa bohlabela go ma-Afrika Borwa le laetša gabotsenyana fela le tlabe le fiša ka dikarolong tše o le ka dikarolong tša ka Bokomane masometharotharo go tsena bjalo ka bo East London Masompedi šupa le a fiša e la morena gabotsenyana fela ka dikarolong tšeo. Wena le go ka dikarolong tša ka bo Robert ba Kapa le a fišela ka dikarolong tše ka bo Lionsburg ka bo Worcester ka bo Cape Town masometharo le laetša le tlabe le fišela ka moswane. Ge re ya ka Kapa Leboa le tla fiša gabotsenyana fela ka dikarolong tše re boletše ka kgonagalo tša dipula ka dikarolong tša ka bo Kimberley ka bo Kuruman e fela le a fiša province ka bophara Carnarvon masometharo senyaka. Wena le go ka dikarolong tša ka Freistata le a fišela ka moswane
ga botsena fela ka dikarolong tše kgonagalo tše di botse tša dipula ka bo Sasolburg ka bo Kroonstad grata di obela bjale 30 ka bo Welkom ge di kgarutela ka Northwest le a fiša ga botsena fela ka dikarolong tše o le ka bo Rustenburg 24 re boletše ka kgonagalo tše di botse tša dipula o le ka bo Lichtenburg ka bo Mahikeng o fitlha bjale ka bo Vryburg magešo go tšwa go nna kere mošate